Omureberezi w'obureberezi bwa Western Kore Right Reverend Johnson Twinomujuni omukasheshekeri izoba yasimbura omurimo ogwo kwombeka ekanisa erabe nekiza y'obuhango omuri Western Kore Diocese kandi yasima abikiriza okwehayo okwombekera Mukama. Tubyara foundation stone egi omuzina lya tateitwe neza kubera omukanisa ibiri y'abana n'abantu abakuru neza kubera misho mubaju nakuyambuye kandi kintu kigambisa buno bugufu kugira ngo kitagata muri no mutano omukora yanyu yindi kureba muri no mutano n'amasawadi ekonomi. Omukoro ogu gwahikwaho enkuyanja y'abikiriza kandi nkunzi y'omureberezi Joy Twinomujuni yashaba abashwerine okwetantara ekibi ky'obushambani. Nimwe bashinja mwe mukunda abakazi banyu mureke kubisa omwaga aho kureba omukazi aryomuka ekeyine sente ekeyine ebyokurya omukazi tarwire kongoreba nanda tutera omunwa hasi okiza kuza kubyetegereza omwanya guri omwaga gwiba kureba omukazi narogiiba ekintu ekyo hariho abashaija bambe ukamureba buriya ari omushaija hati wamureba bambe. Sabadikon wa Kitagata Reverend Canon Godfrey Bejura yasima omureberezi ahabo kushagika obusabadikon wa Kitagata bukabe cyo kureberaho omureberezi wa West Ankole. Itoka Kitagata tugikorera tukusima my Lord Bishop omwaka okuteekateekaho okatuleeteresha abareberezi ezo tinga zo sima Bishop atugambira okukora mwana bashagata twawaha okenje tukakwata twakakora. MP wa Shema South Professor Elijah Mushemeza yasima obumwe hamwe n'enkwatanisa eri omuri Kitagata akitie Connery. Hariho political tensions omuchweka service libarelefu so hata aha omuri Shema South omuri Kitagata hariho political tension yo. Aha mukoro ogu abaronde barukurenga omuri Rukaga batahiba mu igana lya Kristo.